kita kena start dengan slow dulu. Dia tak boleh berdegar-degar. Okey, kali ini saya nak jawab satu soalan daripada Azaib yang tanya, jika untuk tazkirah boleh tak beri negative statement dulu? Okey, saya merujuk kepada konteks di mana ada satu video saya post, jangan buat soft opening. So tuan dan puan, kalau anda nak tahu video tu, anda boleh scroll saya punya previous posting lah. Okey, so jawapan kepada Azaib, boleh, ada dua syarat. So apakah syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah kita kena start dengan slow dulu. Dia tak boleh berdegar-degar. So ni dalam konteks tazkirah kan. Tazkirah maksudnya tazkirah agama lah. So contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, so kita start slow dulu. Dia bukan start high pitch, tak. Yang kedua, negative statement tu kita perlu letakkan kata ganti nama kita. Bukan tuan-tuan dan puan-puan, bukan. Tapi kata ganti namanya kepada kita. Right? Sebagai contoh kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. So, tuan dan puan, kita semua akan disiksa di dalam kubur kalau kita tidak beramal dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada semua jemaah yang saya hormati sekalian. Macam tu. So, start dengan suara yang slow, bukan slow lah, maksudnya bukan nada yang tinggi, dan kemudian yang kedua, kita kena letak kata ganti nama kita. Alright? Dapat something tak? Kalau dapat, berkomen. Dapat.